Kense? Kense? Platil? Balo baba. Final de telefon mwen nan chajou. Mwen sop kale nou awa. Mwen wala pede vou yon mwen sa son wap maman yon. Wala pede vou yon. Gade mbezon a chante ni sa ou ba bli bom kop la mi. Ebe men, pren telefon nan mwen epi tou pren kop pou achete ni. Mwen achete ni sa? Ou men tou achete la. Ok, mersi fè. Ok. Man vini. Ok. Yet men, dat sa mvon biti men. Piga mi se tou an achete ni sa nou men. Mi se ta pot telefon nan, mwen konye telefon nan pou balbay sa ou men. Ah. Mwen e kon nou. Koman e la men, baso bala pou vini. Yo, bata pou vini vou nou men. Kale. O telefon nan gen de ba chaje men, gade. Kon ba chaje? Tout sa man peze la moun li men di ba vle li men, no men. Oye, telefon nan chaje men. Ah, mou chanbe, men, yon mi se telefon nan men, telefon nan ba chaje Oye, no men. sa e fote mwen li, mde mette l tèt an ba nan poch men. Chaje a tombe men. Ok. Yo, mette ni sa, kwa mwen wè men. Hey, kwa wala go ba sa men? Oye. Sawa, men, gat piye nega, sawa fave? Mba me zirel vwe nou men. Ah, mou chanbe, nou baka pa chumba nan yon machin nan wame zigel men. Ebe men sa ma fe, ma vou bodon mak la pou al femen men. Ou ma dize, misye men vou, ma vou kop la bali, al femen bol, misye abou dek abou. Mwen telefon nan. Non mou chè, ou mèdre metel nan chaj. Kom chaj ate tombe, abou sa ma alpon nan men ek. Abe ok. Ozon man? Bagye la. Fwe mwen goto la men. Maste men. Tene salte bom kop pou man lache men. Dem finasyel mwen kop pou men. Ni di pou fe men men. A kome kop li vyo la? Li wa bom kop nan ti lak che yo a. Kan mi se fe wap kop la? Kan lak che yo men. Lise nan fin koto. Sa gen la bose? Non, mba travay san kop men. Mwen la baka... Mwen bali men. Mwen problem nan ay? Sa gen la? Machin nan wap ka pren toal sa. Ki sa ba sa? Machin nan wap ka pren non stretch liye.